Ukumphupha uShembe ngiyamphupha kodwa angivumi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Well-ke akuqalanga wona amaNazaretha ukuthi-ke abize uShembe ngoNkulunkulu, kepha-ke kuqale-ke amanye-ke amalunga-ke aseWeseli kade-ke ekhonza eWeseli. Iwona-ke abona ukuthi-ke uShembe uNkulunkulu. Enhlangwini-ke lapho-ke kunomuzi-ke waShibase. uShibase-ke unamadodana-ke amathathu asebenza-ke eGoli. Enye-ke yala madodana-ke ijwayele ukugula njalo ihlezi ihlaba ukugula-ke ihanjiswe-ke enyangeni lapha nalaphaya. Ekuhambe-ke isikhathi yase-ke iyashona le ndodana. Ishona nje iseGoli ekhaya kusenhlangwini phambili komzimkhulu. Mayishona-ke iyibone-ke umphefumulo wayo usuphumile, iyibone-ke isesezulwini. Mayifika-ke ezulwini-ke ifica-ke uShembe, ayimazi uShembe ngoba yona beyisonta eWeseli. Ishona nje uShembe akekho, nesonto lakaShembe alikabi khona. Mayifika-ke ezulwini ifica-ke uShembe uphethe okhiya, ufake-ke naye ingubo emhlophe. Ithi-ke le ndodana kaShibase, baba ngisacela ukungena. Uthi-ke uShembe akangena umuntu la ngaphakathi ongayigqokile ingubo emhlophe. Yebo ngiyabona ukuthi ebandleni lakho kade ukholiwe, ugcina zonke izimiso zakhona, kepha awungeni la ngaphakathi le ngubo ongayigqokile. Kumele uyigqoke usasemhlabeni, uthi kuphuma umphefumulo vele usuyigqokile, kuyima uzongena la ngaphakathi. Uthi-ke uShembe angikhathali noma ngabe ukuliphi ibandla. Uthi-ke uzohamba uphindele emhlabeni ufike uyigqoke le ngubo, bese uhamba kahle ekukholweni kwakho. Uyobese ubizwa kwesibili, uzobese uyangena la ngaphakathi. Ibese ivuka lensizwa, igama layo kwakuJeremiya. Ivuka nje abafowabo bakhona la bayengongile kuseGoli la bakhona. Ikhuluma-ke isimanga lensizwa, ithi bese ngihambile mina ngiye kwenye indawo engingayazi, kepha ngifice ubaba okanje iyamchaza. Ithi uthe ngitshele ubaba emakhaya enhlangwini le ukuthi uzofika khona, afike legcekeni ekhaya, kodwa uzolala endlini yami. Ngimtshele ukuthi ubaba angayibhidlizi indlu yami ngoba uzolala kuyona phakathi. Le ndodana ikhuluma nje, uShembe ayimazi ngisho ebusweni ukuthi unjani. In real life akamazi, nasendaweni yangakubo abamazi, nebandla lamaNazaretha lalingakasungulwa, lalingekho kuleya ndawo yasenhlangwini. Utheke kusenjalo abafowabo laba base bayithumela le ndaba ekhaya ukuthi bese kuvela isehlo la, umfowethu bese ehambile. Manje usitshela indaba enkulu, uthi ubese ehambile emhlabeni, uthi kunomuntu ozofika lapho endaweni yasenhlangweni, kodwa uzofikela lapha ekhaya. Ngakho asitshele wena baba ukuthi indlu kamfowethu lo ushonile ungayidilizi ngoba uzofika lale khona phakathi. Uthi-ke umfowethu osho lokho ukuthi le ndoda kade iphethe okhiya izofika. Lo mfana-ke wayesekhipha imali enika abafowabo-ke, ethi-ke abayomthengela indwangu emhlophe. Kusho ukuthi-ke phela wayefuna wona umNazaretha lo, njengoba phela wayetsheliwe uShembe ukuthi-ke akawothola ingubo emhlophe. Kuhambe-ke isikhathi, uShibase lo unamadodakazi futhi ayayihambela-ke lapha edolobheni ngasolwandle, ahlangana-ke naye uShembe. Ugqoke le ngubo emhlophe eyibonwe yilo mfana ngesikhathi esefile. Uthi-ke uShembe kulamantombazana akhe lo baba, bantwana bami, ngifuna ukunibhabhadisa ngoba nina nikhethiwe. Kunempe enkulu eyizayo okungamele nina inehlele.
Impi enkulu okungamele ukuthi ibehlele ile yokuthi mangabe bashona nabo izodingakala le ngubo emhlophe. So akasale sebatshela manje ukuthi kumele bayithole le ngubo ababhabhadise kuleli bandla kuyabhabhadiswana bese ungena emanzini bese ugqoka le ngubo emhlophe. Anqaba lamantombazana athi asiyotshela abazali ekhaya kuqala. Bebefika ekhaya bafike bayabika ukuthi hey sihlangane nobaba edolobheni ogqoke incamashi nalokho esikutshelwa umfowethu oseGoli lona kade eshonile. Wahamba ke isikhathi uShembe waze wazongena kulomuzi wakaShibase. Wafike futhi mayengena la wafike walala khona endlini yalomfana njengoba wayemtshelile uShembe ezulwini. Kodwa kubhlungu ukuthi wafika labafana bengekho baseGoli. Kodwa umndeni wamnika welcome uShembe. Baze baphenduka kulomndeni baba amaNazaretha. Umama wala ekhaya waba umkhokheli wokuqala kuleya ndawo, unkosikazi kaShibase. Ngakho ilona qiniso ke sihleli nalo lelo elingadingi iBhayibheli ukuze siprove ukuthi uShembe uNkulunkulu kuthina. uShembe wayethunyele kuthina sizwe esimnyama ngoba wathi kulomfana ngikhathali noma ngabe usonta kuliphi ibandla uyayidinga le ngubo emhlophe. Wathi wonke umuntu omnyama udlula la phambi kwami. Iyona reason niphupha uShembe kangaka, iyona reason niphupha ninikezwe iNazaretha ngoba uShembe kazange wakhuluma manga. Mina ngisakhulume ngomndeni owodwa. Mningi imizwa babamkhulu behambe ingena bephenduka abantu baba amaNazaretha. Akazange wakhuluma manga. Wathi noma bemshaya belungu wathi uyabheja ngalesihlahla. Uma sawa phansi sabola saphelela enhlabathini ngoba ekuchaza ukuthi ubuNazaretha buzophela. Kodwa make sawa saphenduka manje ubuNazaretha ngeke busaphela buzokwanda ugcwale umhlaba. Ngakho ke nasi lesihlahla saphenduka saba amatshe. Nebandla wathi liyogcwala umhlaba siyalibona futhi landa. Ilona qiniso ke sihleli nalo lelo. Asidingi iBhayibheli ukuprova lokho.